Angumpuhanku latamuna imiriyehu kareto napulung naparungunda lalodo nahu rukuna waingira weling ladedi kawudu dambu ndalar patube lupalan dalar pitu napapatanda nda weling la dedi kawudu dambu dalar 5 bawana dedi ningu a windi makalunga dangu dedi ningu a patuandung la pinutana nadu i ala bandedi na papurunya na urang dangu dedi ningu a tau maramaya nuna natana angumbuhangu latamuna imiriyehu kareto lawulangu hakambulu ndaung 2000 hakambulu hiwa na Presiden Indonesia na pambada pindi i Jokowi buat barung nanyaka dangu patanda nahaka dan matarina la kabinet Indonesia baju bawana banahalaka lapatiki hada tamuda dangu dawengiara da haatu na Presiden Jokowi pakaluaka nanyaka rukuda wengerada dangu darukuda papalakuda nyuda damatari pani rukuda wengerada ia duyaka bada palaku manguhamu ya daparamada rukuna papadikana nambuku dia di nama papanjar yang rukuna imiri ala bana padikanya napanggubulu awang anguna ihina mbuanda bana angumbuhangu narukuna bana padikanya nuna natau napadikanya lama lamiri nandala riana wana tanda hau mapa ihiku rukuna imiri ala nama padikanya natau danguningu pawukuna angumbuhangu natau napapadikana namuanunanya kana puakaya dang kana tanara ya nuna waka dang hamu rukuna waingiera mbada luhang na tau kana uru ya manghamu na pinutana ngubuliana na waingiera nduma na papalaku da na danguningu na marua badanya taru bayaka ana na luanda
na mandalaku, na luku na mamarihaku, dangu na omang na mamutungu. Na ruha na pino tanang gubulian, ia mayaka rukuna nyota na tau de tapalaku ya na waingiran na pambada pataka na miri ala. Na papanduai na makudu ya, ngieranya bata warung na rumba na mamarihaku lapangiena tapakuranya bata pakai da karata palastiku da bahandakang papakia tapanduaya na pangian duma na wai kana mangunungu lalihi uma yana kata palaku ya angumbuhangu ambo tapingu bea papa panjang ruku nambuhangu ya taka tamaruam banyak lapa uruh ya dangu lapambuhanya napinu tanah ngubuliana. Amin. Malah kata Maya domiri nama padikanya buanda bana napinu tanah ngubuliana ndulaki kama palaku ya na waingia rama badalu bama uruh ya buandabana na pambada padikamu lapinu tanah yana. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.